Aner Malakanyam, Bia Kamal Kanur online TV channel. Kajan Guasame Barodan Palpin Kaliang Rwani Titi. Bana Rwai Chikatin Kontalat Karodian Wika South Sudan. Man Ban Lingajan Guasame. Emat Kam Kuumɛ South Sudan Kɛnɛ Russia. Kajo Mashalad no chicken deal chicken to Kamadong de can a cock. K de pipeline Kɛnɛ refineries de Karia Leka a kuumɛ K bon company kadung di Russia. Jo me bana jaling dia uja chikoni ga kor gwase dane shiwa ano shi kuumɛ South Sudan chewe ka Moscow. Ko bi kano right ke kuumɛ dung Russia ka do badana de kan mar ke ja ngai konen o en deal me che deal mo gwa e deal me jak ko reide te ne ko ba me ba ka kok a kuumɛ kiir mayardit kan mete to kan metin kontin ba benang Nuer ban jom ban je linkel ka je lere me kan kononiam mi jiram mi jidit kan online TV channel maga jeno jin der subscribe ko de notification bell der je twany ko de ler ti de kan shwamala shubkeji gwasa dana pai kalare job kono linga e mar dana tuoga tama kam kuumɛ dung South Sudan Kɛnɛ Russia jen bana linga ka jen lere me gore no jin video me bi jetuk ko bi mandana tuog bi jangach ngai kono gwa take company mentre wich ka South Sudan ka Juba men shall ke Nalpit company jene company mila jas South Sudan ki petroleum la ja kwa gatin alo la kana kok ba kul kok wite ko ken ngai konen wo let kana long ko dong de ja the mo de ja kwa ka dino ka jo ngai kone gwa eno bika deal ki bika mar ke kuumɛ Russia kadi wite ko ken tikitin ngai ne je gwa no te kariya mutatin tane ngai ko kor gwa mi ber no te kiti tuok duno bana ko linga kor kami chikona linga gwa chan madan le rode ki deal dana jikane lat ki mar dana chi tuokam jisa Sudan Kɛnɛ kuumɛ Russia ke company men dung petroleum ka mala petroleum la ja koka chan jamling gwa fe me bukon ko ko manan dong de yenaling company men te lies South Sudan tedede Nalpit chicken report and wo chikarodian mat ke kuumɛ Russia ko bike Russia ko petroleum ki biken maturutin kon la te ke jas ala petroleum biken kariya leka no ajo me lat ke jaga chanyan dangro wile diok no shika jek ka officially nyingi Russia ka ngai konti kon lat karodian no ala enli da dan babun kwake babu gujaken dung South Sudan ngai koren wo South Sudan la kan yel kana kok don ba kok korun dangro alo la den ngani jetin ka kwai ke gotin konti wogatin ke tin wo wogatin ka jo me shalat gwasame michikan la kanene kanetiken kalat mugur kano bikana lat kel ke kuumɛ Moscow ala kuumɛ Russia alo deken petroleum ki oil deken koke ki deken let kel keke ngai kona gwan wo jata ja kokba chaja kan wudi mo iberi bi pipeline ko ki matur ko biga berialeka no cha deal mo chaja lat ke metal meta kore ka jo mishalat won mishale kamal mabok jaram dana delegation e shajak me ajaka Moscow ko biko jigen winimi no ko biko rach ko do badana de jas ki petroleum de je cook jodi shalka mo Russia jen che ka Russia ko bikan wo deal an winimi bikan lat ka do badana ande jat South Sudan de nyaw mu ko kaje ngai kone gwano South Sudan te ga witi ko kene won te ko deal ka duno tama chikan muda dini kana le nyaw mu gor kana no bika deal ke kuumɛ Russia chikana nok chikala do nene ano chikarodian tungling ka do badana dong de liye da mo de je kwakaja chirodin ga kuumɛ Russia ano bika pipeline and refineries ano biken ka lat re wika South Sudan en company mente oil kane jasne tedede no la Nalpit bika let kel ke kuumɛ Russia and kuumɛ Russia tiken ge company dodian
in company na mo mishale Rosneft company mala jalla ja koge oil koge ponjas ke koge petroleum kala pipeline bala kare la ka do badana de just there flow ge ke de jadar jal ge no sikala no mu karodian wuli ngagwa janna ga togdien bi Russia be bere which biga ben ka South Sudan ba South Sudan oil entertain ke liada ba je belat ba pipeline ke ba ka briale ka batin dia la konin dong de jadda let ka bikan la shubalat ko liet rewi ka South Sudan liet dide duno wo tel gwat mo kokane jel ko ka je pan bat yo ka wakan ka jemine na tandien no la ne de tere which ka South Sudan te cha got ken cha ka ngaj bonem la lingan jeno South Sudan te ke liet bat ko ka got konte wakatin mo waje ko kamar ke den dit ko ngai kon no lien mananga jeno wala la janang ka Port Sudan from Port Sudan ba jo nang ne ke Yemen ngai kon mushit kana mo en company namo la jamela ka koga en company pai kon lat gwasmente la dung jira shamon mishale Rosneft ne so company millet mitelen won kala daga widi ko ken no min kan yana kon ngajane min gorno bokul nyaka yakel anu mi kuumɛ South Sudan mara ke jemo ke kuumɛ Russia ke jen gwata bejame mitinas kore am ponde Russia te kor ko widi ko ken ko lok ka to ko ken manam bi anga jene tele deal mlat ka bang mitege mlat ke lang ten konten banam lat ke la war gan ken kona tain ke amanu amu bi alet kene ba tije mo ba jo kanaken michi kuumɛ South Sudan te okara Russia kalat kan no nei binei aliyadun binei rialeka binei ko ka jeno te mu gorka kuumɛ South Sudan goro ba ko match tane linga gwase danan wonena kuumɛ nende ti ala ji Uganda ko ngai kono no kuumɛ South Sudan chaje peno ko ka match kuumɛ merkama chaluk ko chagu jeno a young nation kuumɛ South Sudan nagaroda lun civilian nation so dobe chagu no to end this civil war in South Sudan ba medial ba restrict that restriction che happen cha army embargo cha jala lo tel midi na ngai South Sudan duno nene kuumɛ South Sudan kene kum Uganda link rodian so la Ugandan da kana jian bukano ke Russia buga mij bukano kok ba kam kuumɛ dung South Sudan na mo amritin ke deal mleroda aka mai ku yana nan tam naka kon shalan wari tam ren dal buga kon ne shanga warka ne shanga buga ne buga ka jen kuumɛ shal ka Russia no so gore je no shi kon store nji kon biamis mite ke store mi to no so en dia lat ka magwata me o ba me ba ka ko ka mete to ka mete ba nang Nuer a kuumɛ South Sudan a je na to tel mu dien me cha ka no bang me no ga ke ko wo ba Nuer ba ka nak jo me gore je no de yana kap ko rodun kel a je na go de nwa ya kel ko ler kana me ler jog bano lin yo ka ta yondin kona de kap re wika South Sudan no gore je no badde abde badde je tobako de yente ka lengten ka kuyon yoten ba kaf re wika South Sudan tikan ke de ka jen gwasa me ka jo mashalat biya jenin ka dob dan dong de rande lin ka je no ka jo mashalat gwasa me wa yutin kon kapke jo mashalat the Minister of Finance and Planning Dr. Marial Dongrin Ater chela do nena janne tel ne yuru ten wanamo no ajan tel ne cash tel yutu tetkada dunyo pay ne salary through bank jan do brani kalat keje so mi yuchi go bran bo ka bank no bu bu ko jikin woni mi dunyo tel cash tetka bank mulut kanamo dong de ran bir te ka drop okay ngai kon do bran la yu la ka gare keje de ran de jag yu ka mobile all this thing do jan dan let kana alo tele paper based money ke tele cash si kam kana duno di kok ka do bran la yu la ka jaga telephone do jan dan gu ken no bi kana ano chikan la na we have been able to pay for the past 7 months salary without fail but their money goes into the account without cash so getting cash is the biggest problem. He made this remark during the swearing in ceremony of the new Bank of South Sudan
Governor Dr. Addis Ababa to ajana panyu la makerage but tell you to kwala kamra to join work tangible evidence but through bang youth malag larga they and you they can ka bank to you ticket but tell the real money to come kanane a big cap you know they roka bank they you know you can I don't know how it work like can jamo kan and kuumɛ Sudan but me ajana dana la roda no kajomu chanya lat gwaseme our paying salaries the Center for Peace and Advocacy call on the government of South Sudan to fulfill its constitutional obligation by paying civil servants in full physical cash rather than what appear to be insufficient and non-transparent disbursement. Chajo me chajala de ter. Gwalong no de you de your ping and you can paying salary to civil servant is not a privilege. It is a constitutional right and a cornerstone of government accountability and service delivery. I get to me uni which are money. No. A mandatory quoting money. Civil servant, a lot, teacher, police ni, they ni, lat kumadial, Arab Larika Sudan, take a chunko, there you to there a no. I know Balaro tell you to Bakamna, and whom you kuumɛ gorka kuumɛ. So jo me jen dana gorde nyora yekel ne chala de you dong de kep ko chen dang ra wi dok kana chen dang ra wi wan mor wale so dio jeno mi dong te ram sho ka ban ke yo ka jek ke mutike dio ngai kan manana tuok ajen dana gorde update ka kwi yoni salatin konen kap ka rewi ka South Sudan but I will come with the full detail later and be at mal bye.